Menta ka Henry tarik rempang arjar pausau lalap ya kamet jeng uba Marshal Marwen uba Syaban hakajing tua hamarten hamaulai mauyong. Kani galong hadin lai sengi kenti bala penong ya kajing wat ya u nadu ba ulaja hakate kacaka. Lakban kedau baka sorkar ke lapanan kam daki pulit ke State Disaster Response Force ringkat kibriu ke Shillong Municipal Board. Kibahayi ngasem bat kiriu dan mensimru kilayami banwat ya uni urang ba hakini kisngi. Smart, dia smart. Smart.